Sadar district by KAISA rally organize खाने थांतो orally हाइनाई 6 तारिखो लेफुंगा हातिबो लेफुंगा स्कूल ग्राउंड उंनाय orally वो JOTO Sadar district जे आमसाई लाइनाय बा constituency जे लाइनाय Tipra Motha party ni जे contesting candidates दंनो JOTO no लामसगो ताई JOTO LUKUROGNO JOTO sin supporters दंनो बुबाग्रानो लगिरनाय JOTO आमसाइनि Sadar district नि JOTO LUKUROGNO rally वो फाइमानजा फाइने बागे आं कइनाय ताई rally नो कतर खाय Tipra हास्तिनि सबसे रेकर्ड संख्यके कतर खाय rally नो खायलेनै सिं ताई जब बुबाग्रा मानजा फाइने rally वो बुबाग्रानो सिं JOTO नो लगिरलायनाय फानदलायनाय ओ constituency जे constituency रो खबजांनाय इंके Bamutia mohanpur khoyerpur majlishpur mandwi te mohanpur te simna JOTO amsaini JOTO constituency bornono lukurongno nangkoinai orili o masge dirimo faimanja khoimbai hambai khumbai ke Tipra sa agloktu bubagra agloktu Tipra Motha agloktu khumbai. Thank you.